Ku ingin. Kira-kira nggak ada orang gimana ya? Belakang jauh sih. Enemy spotted. Itu gue tunggu. Ngepot kan? Hihi. Wih. Wih. Gimana sekarang teman-teman? Bang, gue minjem heli nih bang ya. Apa kan bang? Oh, astaga. If you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of yesterday. Harder. Udah. I fell where my demons down, my own little nightmare, I call it hell. Oh well, it's time to get back up, climbing, I'm done with this ride, is what I tell myself, so I could feel something else. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my style. Where were you when my heart was on the ground? Ya, udah buat dia lagi dah. Buat dia lagi dong. Bosku, ampun. Gue nggak ada inian aja ya, nggak ada scope. Sabun. Kemana sih, kok nggak kena sih? Ya. Kena bos. Kena gak tuh? Ya anjir. Back. Anjir nggak mati. Udah ada mobil lagi di atas. Mati juga.
Topinya aja biasa, pos. Kanan. Lagi di dalam. Apa lagi? Lagi ya. Kanan. Ya Allah, carat banget. Nah. Dari jauh. Merah turak. Nah, udah. Belum. Wah, udah. Udah lagi belakang ya? Biar dem. Itu ngepron dia di samping biar dem. Gue turun sendiri anjir. Di bawah semua tuh dia tuh. Rata kah? Tinggalin balkinin. Oh, yang di sini berarti depan. Ini depan. Di bawah. Di bawah persis gue ya? Salah gue. Lu aja langsung cok.